Hoi anō rei te iwi ki te whutu pōro ahakoa te ngāwari o ngā whakaritenga i ngā rā tata nei i muri i te toanga kia ahi Tareiria i hoki te kapa ōpango ki te mahi i te rānei i runga i te mōhio ko tahi anō Poutama hei kakeake mārātau e te tuki ai te moihewa. Nā reira me hara hoki hei whakariterite i te hinengaro me te wairua mo te wero nui kei mua i te arawaro. Kei te ora katoanga tinana o te kapa ōpango mo te pakanga whakamutunga. Engari anō mo te taha hinengaro, he tohu pea te mahi hea a te tokorua nei, kei te rongo i ngā pēhinga. We don't have much to say on that. That frustrated you, didn't it, Jim? Look at you. Kaore kore kei runga i te kapa ngā wawata o te motu, kia hiki i te taumaha o ngā taurua te kaumawha. Ko te pātai, he taumahatanga tērā ka tāia e rātou te kawe. It's like leadership, coaching's no different. You create the environment for success. And once you do that, individual players then, step up to the mark. Koe nei te wātua toru kua whai wāhi atu te kapa o Wiwi, me Aotearoa hoki ki te whiringa toa o te ipu o te ao. Kei te kimi a Wiwi tō rātou wikitoria tuatahi, koi rā te ā mai a ētahi. The French are going to come out and they're a dangerous commodity, you never underestimate the French. They play with a lot of flair and they've got a real solid game. Kua riro e te kapa o Wiwi te waka Māori mo te mane e tū mai nei, ko wai ka mōhio mo te whakanui mo te tangi rānei. Whatever reasons, they're in the final, they're the finalists of the World Cup and New Zealand, and I'm sure they won't underestimate them or take it for granted that we're going to win. Ko te mahi o e nei rā, tēnei wiki anō hoki te mea nui, kia tae ai e Aotearoa te muku i te pauri o ngā whakataetai o mua, kia whitikina mai anō e te rā. Irina Smith, Te Karere.